The following program is proudly brought to you by Microprojects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Nguvusele mbukeli ngiphinza kwemukele elihlelweni sive siyathuthuka libito lami nginokwazi ngwakadlamini mbukeli namuhla elihlelweni sitakulethela kwakhiwa kwaTebetebe lobito ngokuthi nguleli bandi khona kuthanje kwako enkhundleni yakugege lo Tebetebe lo taba lusito kakhulu kubantwana basemagubheleni mbukeli lo Tebetebe wakhiwe ngelusito la uhulumende wembube kanye futhi nebaka Engineers in Action lokuyinkampani yase-America mbukeli lo Tebetebe bite imali lengetulu kwa 1 million emalangeni. Bokeli asingene elihlelweni sibone ukuthi kuhambe njani. Just trying to lock the time. Lentuthuki yasentshenzelwa sithi halala wadlala ubanti hatsheze iyasentshenzelwa. Hulumende wembube soloku usemkhankasweni wakhe lomkhulu wekuthi kwakhiwe boTebetebe cisho kulolonke livela kangwane lokho kulandzela ukuthi lelive linemifula leminyenti lenda kwekuthi sive sikhinyabedeke ngesikhathi tasehlobo lapho iyaye igcwale khona nakwakhiwa labo Tebetebe hulumende uyichuba ngekubambisana nayo inhlangano letimele yaseveni laseMerika yaka Engineers in Action kanti-ke kuyavela ukuthi kusukela ngeminyaka wa-2017 inhlangano yaka Engineers in Action ikhonile kuthumela abafunzi labe basuka emanyuvesi labalelwa kulange-30 umhlaba wonke kuyevakala nokuthi ke boTebetebe labakhiwa emaphandleni babalelwa ekhulwini njengoba bakhiwa emaveni lahlukahlukene la-18 nokusikhuluma nje kuyavela ukuthi sekuzuze cishe sive lesibalelwa ku-180,000 lo Tebetebe lelibandi suspended footbridge wakhiwe ngenhlangano yaka Engineers in Action ibambisene neliphiko lwahulumende iMicroprojects lo budlelwane phakathi kwalenhlangano yaseMelika kanye naMicroprojects kuyevakala ukuthi baqala ngeminyaka wa-2017 lo Tebetebe lelibandi suspended footbridge ubite imali lebalelwa esigidini sinye nengcenye yemalangeni kanti-ke ungTebetebe wesi-24 24 seloku baqalwa kwakhiwa ngeminyaka wa-2017 kuyavela ukuthi lesive besikade sihlupheka kakhulu ngayo lendzaba yekweswelakala kwalo Tebetebe njengoba ke kuthiwa nakugcwele lomfula indlotane bafunzi bebaphoceleleka ukuthi balove ngisho esikolweni kufaka ekhathi nesikolwa lesiphakeme sasemagubheleni Tsatse anazinhle ngozo waka Engineers in Action lobukelo kwakhiwa kwalo Tebetebe uthi bona bayinhlangano yaka Engineers in Action sebakhe boTebetebe labanyenti emaveni emhlaba lawo mave lakhelwe labo Tebetebe afaka ekhathi nawalalandzelako iBolivia, iGuatemala, iHaiti, iNicaragua, iPanama, iRwanda, El Salvador neZambia lamanye afaka ekhathi live laseHonduras, iPeru, iAmerica kanye nalo live leSwatini lapho sekwakhiwe boTebetebe labali-10. We started Lelibanti Bridge around mid-April and so far, as you can see, we're in the final stage of construction. So community contributed by bringing the rocks and the river sand, but the best part of their contribution is actually their very active participation. You guys had a chance to see how many people we have here. It's like over 50 every day. So this is something that we really consider as the best part of working with them and as the biggest part of their contribution. So this is our second project this year. Engineers in Action with Microprojects are building 7. But what is specific about this project is this is actually a second suspension bridge. If you guys remember, we built one in Dwalila September last year. So this is the new technology we are using, which is more appropriate for Eswatini terrain. And
We're actually very proud of it because this is our completely staff build. So the local capacity that we built within our Eswatini team is actually the one that is building this bridge. So there is 5 more. The next one we also started, so we are now going to be overlapping for the next couple of months. And for the next one, we are going to have, it's actually the other technology, the suspended bridge. We are going to have students from the United States coming and joining us. So yeah, it would be great if you guys could come. It's already launched, but the students are arriving mid-May for this specific occasion. So yeah, it's going to be great. Sivele singephansi kwalomphakathi wakathanje kwako sithumisa kakhulu uhulumende wembube ngekwekuthi avelane nabo ngekubakhela lo tebetebe. Lesive sithi lokweswelakala kwalo tebetebe kwenda labanye abafundi ukuthi badvube nekuchubeka nesikolo kulandzela ukuthi tincwadzi kanye neticatfulo tabo bathi betemuka nalomfula. Sawubona, igama lami ngiphezile ngasimelani. Ngidawucala nje ngibonga kwakhe Bloho. Sitawusitakala kakhulu. Ukucala belithina ugcwele umfula besolo khanje ukuthi esikoleni sakhona kuya but nelo sisitawukhona i-access esikoleni sitawubalula. Ngisho emanti amaningi sisitawukhona kwela. Siyabonga. Ngitithelo hla dry. Ntangisita nagcwele umfula. Angesikoleni ngikhona kwela. Ngimini nhle ngakahlatshwa. Leblo tosita ngokuthi na ugcwele umfula sikhona ekuhamba nasesikolweni. Just locking them.
Halala. Somebody come on. Okay, so Kubula Sasha Mkhonto. Kubula Sasha wemkhonvo unenala Kubula Sasha wemkhonvo. Siyatibona tinkhundla, siyatibona netibhedlela. Siyatibona tinkhundla, siyatibona netibhedlela. Lomunye webatali lophuma emphakathini wakathanje kwako naye uthi impela sebalala behle ikakhulu ngenzaba yebantwana lathi nabaya esikolweni njalo ngetikhathi tasehlobo bekubabita ukuthi babatali babamikise babewede lo mfula noma ke sebabuya uthi bebabahlangabeta ngaso sonke isikhathi. Ngilandlovu ngakadlamini ngisuka emphakathini wakathambe kwayo silamfuleni sakabhloho lokwelabantwana. Injabulo yethu asingeke sikhone nekuyilinganisa ukuthi inganani. Sijabule kakhulu ngalokuthi noma lingana kanganani throughout the year. Ngeke sisadingeka ukuthi sisuke emakhaya sitoweta abantwana uma bekwenteka ukuthi nangabe leti imvula titinenge udingeka ukuthi usuke ekhaya nemntwana nakaphuma esikoleni utomeweta uphindze ubuye utomreceiver utomgada nakabuya umoya wethu ephinza abuyele ayekhaya vele bekukhulu obukhona ukuthi bekumele sidinge sihlale lamfuleni kuze sitonciphisa ingoti kulabantwana noma bekhamba cathulo khamba bobhaki. Singabonga kakhulu nje ku micro projects netihlobo tengwenyama leti sisite ukuthi sikhone kwakha le bhloho thine singekwethu besingesikhone nenkundla isite kakhulu kulokunengi lebekudingeke siveni inkundla ikhonile kufaka sandla. Akulokunye tsatse siphelele Dlamini lomunye webantfu labasha labasebenta kulokwakhiwa kwalo Tebetebe nanaye ubonga uyagangatha khulumende wembube emhlaba nanayo inhlangano yaka Engineers in Action ukuthi babakhele lo Tebetebe. Lukhuni kakhulu ngoba sometimes ukhanze ukuthi emanti sekaza yazidlula thina ema-height ethu konze kudingeka ukuthi size batali baside kuze sitowela umfula nasesikoleni sigcine sesiphutha nasekufikeni lokho bekusikhubata kakhulu nasedifundweni tethu. Bakhona yini labanye kumbe labasitako yini labangangawe ukuthi kwakhiwe le bridge? Awubakhona. Bakhona. Basita kangakanani bona? Bayasita kakhulu nje kakhulu lokho besiphakamisa le cable nje bebafaka emandla ngoba basesebasha amandla abaseselula. Okay. Ngabe nijabule kangakanani kumbe bakhona yini leni ngababonga for le bridge lekhona la? Usibonga kakhulu nje ku micro project ukuthi asichase kuze liphele le bridge kuze nathi sitawukhona khamba sifinyelele esikolweni. Shifting. Uplum na shifting.
Umnumzane Sikhumbuzo Dlamini lobekamelele esihlalo welkomiti lalomsebenzi nanaye uthi impela bekulikhuni kakhulu ukuhamba wewele lomfula indlotane ngetikhathi tasehlobo nanome lina. Izathu ukuthi kwakhiwe leli bridge leli kube ukuthi kube nebulukhuni kubantwana ikakhulu kwewela. Kungesibo nje abantwana bodwa kodwa nje nesive siye etitolo siye emaklinikhi bekulikhuni kwewela. Kakhulu kodwa bokubantwana labe bangakhona kwewela. Njengoba sekukhulunyiwe nje bebalahlekelwa ticathulo balahlekelwe dincwadi lokunenge nje bekungakhona ukuphumelela kafishane kwaba ngiloko lokudala ukuthi lesive salana sihluphe kufuna ukuthi kugcine kunaleli bloho lesicajako ngalo namhla silibuka nje ngale seliphelile akukabi ke lula kube madima kakhulu asadi lipiki belishaya lishayiwe kungumama shaya lipiki kungilabasha abashaya lipiki kubo babe bashaya lipiki bese iteam beyibambene ngicabanga ukuthi ngilokunye lokwente ukuthi kube impumelelo kanjena. Lentuthuki yasentshenzelwa sithi halala wadlala ubanti hajezela. Siyatibona tinkhundla siyatibona netibhedlela. Siyatibona tinkhundla siyatibona netibhedlela. Lokunye umnumzane Dlamini ubonga kakhulu sona sive lesingephansi kwale ngikhundla yakhe ngokuthi siphume ngebuningi baso nakusasenjedwa. I-community kuyinkulu kakhulu intima leyidlalile. Kokuqala nje imali lebethi buthwa ku-community. Ayikake yasinikeza inkinga i-community sibambisile njengelikomiti la besicela lokho losokushoda basinike sikusebenzise kumbe kuphele futhi siphinde sicele basinike bebasinika ngemoya lomuhle kude la khona bake basijamela khona kuze kube kunamhla. Uphindze ke wabonga kakhulu bona baka micro projects lathi bebasebenta ngekuthi khandla ngaso sonke isikhathi. Ikakhulu ngidawubuyela nami ngibonge kakhulu micro. Beticelo betifakiwe kodwa nje kude bekanesiqiniseko ukuthi ngibaphi laba ngasemukela. Ekugcineni kwakonke micro beyimpendulo nguye lo sewedile kuleli Jordan besilibona singakhona kule wela. Sila sikhona nje ngumicro sithi kuchenya kakhulu ngaye simfisela linwelelo lutha sesekhona micro kungathi angasitana labanye babe nabo bathwele lempumelelo lesiyitholile kube elikhuni ke kakhulu kangangaloku ukuthi nyalo ke lengibukako nje emva kwaloku buhle lomgaka lesesinabo ngibona athi insayeya ngibona abantwana bathi awela athi asewele yaphinda jika phike wewela sesiyawuteka lawo macala nje abantwana befika late ngoba bewela kanenge ngoba ngilobuhle lesibonako la.
Sesifike emaphethelweni aloluhlelo umbukeli sive siyathuthuka. Umbukeli siyababongela kakhulu ikakhulu bantwana basemagubheleni lokutaba ngibo labatawusitakala kakhulu kuye nalo Tebetebe. Umbukeli sababona futhi sasibona futhi nesive lesiphume kakhulu ngelinyenti sasita ngekwakhuka kwakhe lo Tebetebe. Sabeva futhi nebaka engineers in action basho ukuthi basetawuchubeka bakhe bo Tebetebe even laseSwatini njengoba lona kungutebetebe West 24 since kwaqala kwakhiwa nga-2017. Mbukeli asihlangane evikini lelilandzelako lapho khona sichubeka nekubuka kuthuthuka kwesive. Libito lami nginokwazi ngwakadlamini bewubukela sive siyathuthuka. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.